Sanibonani, siphinde sinibingelele bafowethu-ke nendaba KwaZulu Natal-ke, noma sibingelele South Africa yonke-ke bafowethu. Ngizokhuluma la ngodaba olukhulu oluthinta indaba eyasejozini. Mina-ke bafowethu ngiphuma ngaphansi-ke kumasipala wasejozini laphana eMkhanyakude. Ngithenga-ke e-mall lapha ejozini. Awungiboni nje ukuthi kuthenga mall asikho lapho bafowethu. Lento ethinta imeya yasejozini okuthiwa bani uNeymar bafowethu, abantu abangabona basejozini ngicela bangayikhulumi lento. Mongayena nje umuntu ongaphansi kumasipala omkhanyakude district noma kwaMhlabele nganethula ngoba awazi lutho yasejozini lezo. Uzoyikhuluma lento imemezwe ihlabalase kanti awazi lutho. Ayifuni abantu abangabona balaphana bafowethu lento. Futhi uma usayibuka ngento yepolitiki ngokweqembu lakho lento, ngeke uzuyibona. Bafowethu, uMathe lo ebekade eyimeya yasejozini, ngizonitshela mina. Loya baba ubesebenza la ku social media. Usebenze kakhulu lo baba la ku social media. Lalela-ke into ebediyenza lo baba. Beya kumawadi yangakubo noma kumawadi yehlobo zangakubo. Ahambise leyo ntuthukwana khona. Aveze labo ugandagandana bona eshuthe laphana. Ehambe ayothi uvula umgwaqo, uveze umgwaqo ogravel azawufaka ama-ribbon athi uvula umgwaqo. Uvula umgwaqo omdala wa-gravel. Athi na umgwaqo sowenziwe. Lalela, lo mgwaqo kudala wakhona. Ufaka igreta yena ukuthi kulungisa ugravel. Ube ngendlela e-right. Bese ethi uzovula umgwaqo. Lo yababa mfethu ayikho into ayenzile kumasipala wasejozini. Ngiyanizwa nina ngoba nina intuthuko kahle kahle ile ela ku social media. Agxuma ozongena la ku social media ku Facebook, ku TikTok, athi hayi inono emnyama kwasha kwacima iyasebenza azayifanisa athi yimi, athi uyambona uma ubuka uRamaphosa, uma ubona uNtuli, uma ubona bani uHlabisa, bese ubuka mina. Athi lezi zinto kanje ayikho lento. Khulumisa ungazi nabantu engahlala ejozini. Thina saziyo ngejozini, thina abahlali bakhona abangaphansi abanamawadi angaphansi kwejozini. Ayikho lento. Ngizokutshela mina ukuthi uma usuka ejozini ngake ngitshela ukuthi uya endaweni la kuphela khona nje itila, uzosuka nje ejozini uye eMbazwane. Akunadiyela. Yezwa lonto. Usuka ejozini uya koJobe akunadiyela khanda ogravel. Lalela-ke umuntu ophethe lapho imeya ubani ngithi yena manje. Abantu-ke bangapha koJobe area. Lento ethiwa amanzi abayazi lokhu baqala ukuvota. Lento ethiwa amanzi from kumasipala bayazi, baza amanzi asuka emfuleni. Bajabula kabi makudedela idamu ejozini, makudedela idema lokuzana ejozini dam. Bajabula ngendlela exakile abantu bangapha koJobe ngoba bakwazi ukuthi bathole amanzi eduze emfuleni. Laba abantu bangale koJobe emfuleni bangena amanzi abe ngaphezulu kwamadolo uma bakha amanzi emfuleni abazowaphuza. But khona kuthiwa imeya. Lalela-ke koJobe imeya yakhona inkathi yena uNeymar. Bese uthi ikhansela la koJobe ku-Ward 13. I mean ku-Ward 3 koJobe. Ikhansela khona elenkatha. Bese uzokhuluma uthini-ke wena kwiqembu elingathi yaphikisako uzothini ngoba ikhansela lakoJobe ku-Ward 3 inkatha. Sinandaba ukuthi livotele lingene nini, sinandaba nalokho. Uma ungena kumele usebenze kuphela. Kufana noba usuke uqashwe emsebenzini uthi mina I can do better, kukhona engizokwenza mina, ungena usebenze. Nakhona uma ungena esikhundleni sekuba ikhansela ungalokhu uthi mina ngingene vele kubolile. Uma kubolile kuculula uJobe usebenza kanti uzokwenzani? Lento kamanje nje bafowethu ngoba niyazi ningahlala ejozini nibona la ku social media lokhu nethi uyasebenza uMathe uxoshele into engekho. Ngiyabezwa nje nongizwe bethi ufuna ukwazi ukuthi uMathe uxosheleni. Kufanele ungizwe ekhuluma kanje ngoba
ey'ntweni ey'thinta koma-artist abaculi nanani umethu very good lapho uthanda kabi intweni uthi uletha intuthuko ngokuthi ebhizi anikeza abantu akhokhela abaculi imali ukuthi uletha intuthuko yiphi sizaphi thina leyo nto leyo asinamanzi ngitshela-ke manje ngitshela ngodwa kuwa 3 ongaphansi kwejozini ngikhanya ukuthi wadwa 3 awunamanzi awunamgwaqo lalela ngizokutshela mina ispace noma ama-kilometer from eJozini Dam to kwaJobe area ama-kilometer alinganiselwa ku-45 kilometer 45 kilometer or less than that is not about 45 kilometers ukusuka eJozini Dam uhambe uya kwaJobe area ugcine ngoba ngitshela ukuthi ukugcina lapho ke mase ugcine lapho ake ngithi nje uzogcina enhlangano ipipe lizosuka straight eJozini lihambe straight lize liyophela enhlangano bayazi ke abantu basenhlanga bangale koJobe ngale sokuso semnqobokazi okusho ukuthi laba abantu bangale banamanzi already u45 kilometers loyo oyinkinga kuyikhansela la koJobe nakwimeya koJobe ukuthi liletha amanzi nomgwaqo ngokunjalo umgwaqo ke nakhona futhi u45 kilometers from eJozini emall uhambe uyongena koJobe area ugcine enhlangano lapha ebridge u45 kilometers lo mgwaqo ngitsheleke abahlali bakoJobe singakanani isikhathi bevota bantu bakithi lapho emkhanya kude lapha endaweni yakoJobe kwa3 from ake ngithi from le phezulu kogedleza ushone uze kocezwana ushone phansi uma uze kungathi uyahluphe uza komakhathini ngoba komakhathini abanantela nakhona uze ushone kophansi uze ushone lebheke emozi ubhekele yabona manje saqhubeka nokuvota ningathi yabona manje ifokof indaba yokuvota ezikoleni zokuvota engabi namuntu sizohlezi siphenduka ilima siphenduzwa ilamaqembu abusayo bagijime beze la ku social media bethi hey siyasebenza ayikho into enisebenza ngibaliwa yabona amawadi angazi ngizothi mangakhi le meya nje ngenzanga lutho isebenza kumawadi yangakubo mina ngizokutshela mina ngomgwaqo lapha eJozini yabona masuke kunomgwaqo nje ongena lapha emaphaya awunetiyela ugravel dala kapha kunesikolo shona lizanza unatiyela lomgwaqo eJozini Mall uyezwa la usuka nje eJozini Mall uthi kancane mhlawumbe uhamba 200 meters then there's a right side ungene lomgwaqo ubheke semaphaya lapha ushona phansi awunatiyela bese uzongitshela ukuthi khona imeya esebenza abantu baseJozini bakhala mihla namalanga amanzi anqamuka but na eJozini Dam anqandilolo lenamanzi eJozini Dam ayiphela ayisoze yaphela ihlezi namanzi eJozini Dam iphakela onongoma abantu abakude kanje but ihlelo kuphakela abantu abala koJobe area lisingenzeke ilima thina lokho kufakazela lo mathe welolo lokhu nithi umathe uyasebenza usebenza la ku social media thina sanitshela abantu abahlala ngaphansi kweJozini useless vela into ayenzayo umsupport ngendlela yakho ngoba umazi umbona la ku social media kugijima ahamba aqhamula ama ribbon athi nakho sewenze ukuthi ayikho le nto le qede imali mahala nizokhuluma ngoba nina nazi nisebenzisa ngepolitiki mina ngisebenzisa ngepolitiki yes mina nginayo iqembu engilisupportayo nginalo futhi iqembu engilethanda but angizange iqembu la ngize ngokutshela nina abahlali ukuthi ningayikhuluma into yaseJozini manje ngayathi thina abantu bahlala ngaphansi kweJozini sayazi ukuthi lo mathe enimfavorayo akenzi nix gijimela la ku TikTok la na ku Facebook la gijime khona ma social media itshela ukuthi ufuna ukutrenda imeya ethanda ukutrenda angazi mina ukuthi kahlanje zishapha utrenda ngentuthuko uyabona khona umunye umfowethu lona uthiwa bani okwa human settlement I think usegoli lo mfowethu lona usemncane nje ngizongikhumbuza lo mfowethu utrenda ngentuthuko utrenda la ku social media ngentuthuko uyasebenza lo mfowethu utrenda ngentuthuko atrenda ngamanga into yakhe ayenzayo iyabonakala kodwa useqembele lenkatha so bantu baningazi lutho ngeJozini nemeya lena uNeymar hlukanana ngokuthi nisitshela ngathi nesaziyo akanamsebenzi walutho lamuntu ulungile akaphume